Tendo la ubatizo linapaswa kufanywa na mtu mwenye ufahamu. Kuendea ubatizo bila kuwa na ufahamu ni kuenda kuogelea kwenye maji bila kupata faida. Yaani unaamua tu kwenda kuogelea mahali. Kwa nini? Kwa sababu umekwenda kwenye ubatizo bila kuwa na ufahamu. Kama ushirika wa meza ya Bwana ambayo tunashiriki meza moja na Yesu mwenyewe, chakula kimoja na Bwana Yesu, lina matokeo kiroho. Maana yake tendo la ubatizo kiroho ni kama tendo la kufanya tambiko fulani la kiroho. Tunapozungumza kwa habari ya ubatizo, natumaini umeandika, tunapozungumza kwa habari ya ubatizo ni tendo la kuhamishwa kabisa. Ni tendo la kuchukuliwa mahali na kupelekwa eneo lingine. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya ubatizo ni tendo la kuhamishwa kabisa. Unatolewa eneo moja unapelekwa eneo lingine. Ni tendo la kuchukuliwa eneo moja na kuletwa eneo lingine kiroho. Hiyo ndio maana ya ubatizo. Kwa hiyo mtu anapobatizwa, maana yake anahamishwa kabisa, anachukuliwa hapa, analetwa hapa kiroho. Huo ndio maana ya ubatizo. Ni tendo linalowakilisha kuhamishwa kabisa kutoka ufalme mmoja kwenda ufalme mwingine, toka ufalme mmoja kwenda ufalme mwingine. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumikishwa na nguvu za giza, tendo la ubatizo manake unatolewa kwenye ufalme wa giza na unapelekwa kwenye ufalme wa nuru. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Mwanzoni tumeona ni tendo la kuhamishwa, lakini namba 2 tunaona ni tendo la kutengwa, separation, kutengwa kabisa na minyororo na mateso na falme za giza. Hiyo ndio maana ya ubatizo. Ubatizo maana yake ni tendo, ni ushirika wa kutengwa kabisa kutoka kwenye falme zilizokuonea kuja kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Sema amina yenye afya ya kutosha. Sema amina yenye afya ya kutosha. Namba 3, ubatizo ni tendo la kusitisha au kukomesha kabisa uonevu wa giza. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa hiyo kubatiza